Lena, le oui, kim in den IVN oder so begründet in den Liam, in Pelek Montaglas Pennak, also da aussi comme dans Nivel, la due war pin pardonne. C'est du die Ware der Blaues nanti kan une en hand der kamp. La place de Rabanag, à l'Ender. C'est vraiment so Pennak Liesering, Jon Stive kan mooies Glantour, daar wonen nu. Ook klemmen dan ik bien die wat bijna te laden, en ik weet kan skrivania raden, dan ik die andere, dat heb ik gewoon black en rust. Met zet u het is tegen mooies Glantour, allemaal, betraai er façonniers et 8 ans. Neze, a façonniers agar gwerzaoui, a mooies Glantour. Pagonzer de Zerbars, et mar gouzout petra eo e zonj e unan for ar varzoniez. Peu gwir e wela ne meus ket en diskulje da walch, ma lez ed ama da staga an Grabenag en tuon. Ar varzoniez d'an meno, neu ket un doare lavarout, neu ket ar gwerzaoui. Hi a zo un doare da wele da gleo ed ar bed, un doare de demwelet a de demglewet. Ol weleres, ol gleueres e war varzoniez. E kever a konsplen, a klask distrolla, disranna. Ar bars, e wanini a war ken strolla trau disevet a bed, en un an niez un evelet seladen. Anini a spurmant entre a boudu, o un an evel e 13 ans a git. Dar empred ou cus a dian ou da real. Vous désirez, ne se fasse pas sortir un displégan avec une mère d'enfant. Par son niez a vous évelken et néobéren. Sans tout d'argent, et on est d'un temps, en d'oberni wapen, en d'arrêt laissant nous da scrivania, notre yo, vous pouvez être content. C'est du sans tout d'argent, on est d'un temps, an notre yo, us ma gwelet o tremen ken buon en ar varzon evel imram, eus ar perlezen da drompi avat. En an o ar varzoniez e ran evel se, en an o ar vu e person e la golvedel, ez eo ar varzoniez an displegerez an ei. Aon neus, ne ve fer menos se, un bra diez da sanka e pen ma hen boiz vet diskubet d'an skol ar dalet. Credi a reon a wal, ar pez a zo betis ket di warben la distinction des genres. Hag evit tome ar varzoniez displegerez an ine ne deus netra d'ober gant an disranerez se na gant brewal. Ket nevedal, ne kompren ket an notre yo, perak emeus i plijet textum gwerzaoui, a tu e deve se a wal, da tamal zet an frouden an etra ken. Anza waran, ez eo bet ewiton ar zevel barzonego un doare pH burzudus. Hag am eus kemer en plijadur o tizoloui kant drem ar barzoniez, hag or implijou d'un Grabenag eus galusterio di dermen on yez. Met evit reiter ta kompren ar perak eus mastun gwerzaoui, et lean o kas donor bete glavour ar bars, pa ziwan en expiret raktriz ur pez newe. Evit tome ar pez a zeud a gentan zo ur santaden, ur weladen bennak. Un Drabenag deus ar varzoniez olvedel, on em zizoloui di ragmaine sevezet. A neuze e klask rei korf da boutze en eel, a skwemp, a c'hoari di razon e vel un arwere, pe a lain ma diabars gant e flam hag e son. A ouijo, ne gav an ket, neus tu e bet a dizout ar girio a glot. A neuze a ben ur penna, ez a kwit ar weli digez e vel ur front o steuzia. Hep na ve fetud a heroel en troken, ar vwese
betkleeuwt erwisch. Hoogverklaskant daar wiladen, sonires dirio, ventadures a zerifeuti. A peuquiris adepsor wiladeno, et leive besan disevel mat doare a querzeno carket a recorfde, et 8 o derhel a godisque. Tetra lavar fervesor sonoso, Arafe bepret dan a nivelet skull sonires, a nivelet mentadurio, a nivelet frazendo. Aravadus et caferranean hebdare, hag e lavar ferdean kan guir, e kemetan tamit, daus a neuske gant ar sonires galusterioal, ar varzoniers a zo un aventur, un enklas ken ur ped a vulzudo, ur verdeaden, evel hinis an Grendan, davet 1000 enese. Inisi bien a zo, evel blan uigo, evel strinken no pe main precius liestrem. A redmade di revela gant guerzio ric, cloten no stris buscaten no lem. Ag inisi al, kraset pitan a quez, ag inisi colle de lata, inisi o sevel spontus evel ur stromboli, et inisi divel evel un duar bras. Met, ur wech c'hoaz goude gwelet penaos lavar out ne klewer ket war un tro mouez an elet a gant bre ar bet. Ar gwerzaoui a zo dreistol labour sonerez. Ouz penze, a zo troio micherel ar sonerez a hel kalz a net al vezou ie e varzoniez. An doare da skouer, da zisple gant ar bon son, da c'hoari gantan, de laket da skedi dit an textu. Ne meus ket koulskoude kuzet ur sort menat kam eus skrivet barzonego an dour, evel penganen gant un neugat troadurio, un drabenag evel choral e variation. Evel e blevezon en eus ar sonerez war madoare da skrivan, dre luscado, evel mara ur sonoso e 8 ur gen sonade pe ur concerto. Na gimram, na dreistol 1008 ar zernoz, na zo ken an telengan, an tervertus, nel er o hompren heb derel ron eus an draze. Pe falma menat, nous on ket, da lenner da var metal eo dean en gour, man e fel ket dean tremen e kichen ket gwelo. Gant petra ken el ker e chui ar ragajman, an en eus netra barzonier nemet an danve. Gant petra nemet gant ar zonj, neus e wid ar bar stra ebet, ave distak deus ar real. E 8 ans, et dem hal hag en em respont pep tra ebet. A pep santaden, pep gweladen spurmantet ganta, a zo lo deus an olat. Hag an olat se en eus ar poan fol da rei ur skeudenn benaden ean. Evel man lak ar pars en e werzeno ar dirio da glotan en e trezo, e klas ive rei da santus penaos e ken son e varzonego ken e trezo. Evel men em respond a la plus e beure. Rei ur skeudenn eus ar bet, strivat an er marteze neus fors.